Zatoz Iruna, udarako turismo kanpainaren leloa da. Uztaia, abuztua eta irailerako gure bisitarientzako eskaintzan udaberrian emaitza onak eman dituzten formulak errepikatu dira, baina pare bate berritasun ere egin dira. Horrela, Irungo plano turistiko bat argitaratu da. Bertan, turistek hiriko baliabide interesgarri nagusiak erraz identifikatuko dituzte. Los hoteles, las estaciones de tren, los parques, los monumentos principales de la ciudad. Yo creo que es una herramienta muy útil, se demandaba mucho la local de Irún, y bueno, esta la hemos adaptado y la hemos diseñado, como digo, pensado específicamente para el visitante. Turismo kanpaina honen beste funtsezko elementu bat turismo sortak dira. Hauek jatetxeak, hotelak eta Oiaso museoa batzen ditu. Emaitza ezin hobea da kontutan hartuta Oiaso museoa Irungo erakarpen garrantzitsuenetarikoa dela. Guzti honekin, Irun oporretako helbidea izan nahi du. Creo que estamos trabajando en la línea de seguir promocionando Irún como un destino de vacaciones. Nos tenemos que quitar los complejos de antes, tenemos muchos recursos, somos un complemento perfecto para una jornada y para un fin de semana o para unos días de vacaciones, con todas las de la ley. Informazio hau guztia saboreairundastatu.com web orrian bilduta dago, eta mapa turistikoa ostalaritzako establezimenduetan eta turismo bulegoan banatuko da. Horrela, Irun prest dago bisitariak jasotzeko.